Education Cell juga seng New Trap Integrated Territorial Organization yang dikaseng itu kalau kentu ya baru ke principal bat ke headmaster juga school ke badan apa ke jalan berkelia kam tam henang ba shalong bagi liban ai ke jaga polis wa iki samna jangka beri New Trap ya kan dikaseng kalau kentu hadiah malami ke resort jangka SSLC berkamjuru ke resort jangka exam HSSLC kaseng kalau kentu bandu ban ai sila ni aj ka polis wa khamtam mi kisamla try muluk khamtam ek to kiblayo ya kamak pelat rufo person kaseng kali ting tip ba bawon ki school bat ki college kila ai spot admission ni ki ai admission hang tong to hi haba ki khana kawan ra lewan pan admission kaseng kan persya jur lada kini ki jaka puli kim aj ka ya kisamla try muluk bat ki aswa ya ki wepat di nakaliang apa itu sudah swing mentasi di yawan mi sa ki saka puli cikok herfer di badan anong basilong iwan manja keren atau kumno ban admission ya kena di badai ki paradok perasnam kami abang iong ai admission ki kena kumdai bang iwan mendong tang makidai ki paradok perasnam kami bangin ai baik min ai baik napang ya admission dai ngaban pek ya kena minimum kidai ban cross ya 60% dakila yo 100% kidai baik ki paradok perasnam kami bakin yo admission haki college ki fair ni haki school fair di badan akabai sungai namar kumbang kalau ontai sibun gi ba ki khun samla jong ni kabri wan yung trip ki hablet pulis sadu sabar banyo yang kata ke sinang ki start balik kai kata ko perlang ki bakin lek pulis sabar namar habang ni ha celal jong hang ni ha kandeu ka kandeu ko siap jong ni ru ki london sibun ki ceka pulis ki babiang ki bala abadai ke sintang start bapura ya khun samla pulis ke niwan tasngi nilayat sa ki saka puli ki fair le keren di kino punya school ni di administration jong di school di college ki kloi ban ai kata ka cini trailang ban ai ya ka admission ya ki paradok perasnam jong ki bak cross 100% strong di percentage bakin yo ya kata ka cingdang cing start lani ka pule putih ka babiang ka batik kana